burabaha abebembeza babanza nuko hayebizube binomero kayona ayibashanga ngukiza ubucamizi enguto hamwe n'amashanyarazi nibyo biri kubategana samunonga mwenu amizi kurwo muri shayosi shayebi na nyigabiro nekizubu abo kuba bizi sofesha heje idomati kitari hashinjira 10 magitetera shirinjira 10 kurgam omizmabi gebyondo gebshana twinisomero rumwe mu kagona rukuranga hari charamara kopu nirgisomero ryonko mu kakorga charamara kwizoka z'amasyoro otundu ntwana sare tyo Chairman w'Egombora ya Nyakishana Francis Bitaramare nagirango abebembeza bamwe batwire batarukora bito y'amasukongo bararonde nibija kuba bari abakozi bakansara bagenzi banje reports ze bite mushara mu afite ka district mwine chiha ekimukumanya konge bitubatiya tuza tubitesa kongo tugira ngo kintu kibuteyire cyahika bimwanga biya health center tu mbitiho mwina health center siri ukufuna health center siri no kugira Egombora gatinda ejinu health center siri yagirata irwaro ndwaro yagirata hato mbazu gwebe byona no kujya mu mwikiriza imumdari ya mu musayininga tiza kore cyane ko muri yebishi icyandi ko na cheza aha abasingirwa mu karuhuko kwa tariki na China rame bendera nabo bije mu kiganiro iki kandi baragana so kwatanasana babasingire bendera okwenda kukume kibina China rame mu Gombora yabo reka tumwongera amani ayongere yo misho turebe turwanira kugira ngo bibeho byabaho gendera ha manifesto zitu ababebesindre niwe orebuke ngo eshonga zitu ezitubentu rwanira kugira ngo twakora abaho tukora abantu banyeshana na niwazo kwataho amuntu twesije oryo makuru mu office ya mu district ya Buheju nawe yahita mu kiganiro iki kandi yaragana so kwatanisa kurunje n'Egomboreji ubwo bayiza kwagira kibine kiri mu butegetsi kandi no buhereza no buzakukanya naba batabezi imbere wataramare Robert Nyomegezi imbere nawe kujera izoberi Fomi ya gitiraje gareyo nyena ngo ngingure ukiye ndetse Gashakwa Juliet Charsima